Что за тяга? Кептеме болды ғой. Доброе утро. Всем. Экинчи күн. Бүгүн пландар башы толор болчу, бирок нарында ушундай жаңбыр жаап койду. Алдыда көрөбүз. Чо будем делать? Кутман таң тугандар, бүгүн экинчи күн. Бүгүнкү пландар башкача болчу. Бүгүнкү пландар тема бозоруп көрүнбөй турган тоолор жакка болчу. Анан нарында мындай жамгыр жаап, кадимкидей жаздын күнүндөй болуп кетти. Азыр шерик көз көрөбүз. Кандай кылабыз, что будем делать дальше? Статустарды карап тургула. Бүгүнкү план тоо болчу. Дальше. Бүгүн экинчи күн, ошол сондон Келсууга барганга кагаз алайлы деп жүрсөк, нарында свет жок экен. Азыр дагы кайсы башка жагына бара турган болтабыз. Жамгыр жаап атат, бирок итак эле Келсууга чыгышыбыз бир аз кыйыныраак турса керек эле. Анда эмесе кеттик, бара берели ат башка жака. Не болот? Туугандар, мына жамгыр жаап атат, биз маршрутубузча барабыз азыр. Ака. Көлтөр 71 км, Көлсуу 150. Көлсүү деген биз барачу жер билебиз негизи. Көлсүү деген. Жамгыр жаап атат бирок. Көлтөр 20, Көлсүү 79 км дейт. Мына Келсүү 125. Ат башы 41, бул жака ат башыга 41 км. Акмуз деген айылда жүрөбүз, Акмуз. Мына туугандар кетип баратсак, бул жакта жамгыр азыраак жаап аткан экен. Ат башыга жайлоосуна жөнөдүк. Ат башынын жайлоосуна мынакей кире бериш Босого деген жерде. Босого деген жерде кетип баратабыз. Жаратылыштын кооздугун карагыла туугандар. Сонун болуп жамгыр себелеп турду. Биз жайлоого Нурланбай экенин үйүнө баратабыз мынакей. Бул жер Босого деп коет экен, бүт карагайлар. Карагыла. Таза суулар, карагайлар аябай сонун. Кооздук. Тим эле учкун келет го чиркин. Тим эле кооздук жерлерде жашаган келет го. Мынакей уже биз Босого дегенден кирип калдык. Азыр Чоң Каманды деген жайлоого барабыз. Чоң Каманды деп айтылып экен. Ошол жерге барабыз азыр. Мурунда 1-2 жыл мурун келгенбиз. Бул жакта сонун болуп быйыл жапжашыл жана мындай сары гүлдөр көп өсүптүр. Сары гүлдөр жакшы өсүптүр. Караңыздар. Kızayın деп кетти го. Келдик шерик көз жайлоого.
Мына ушул жайлоого келдик, мына чоң каманды деген жайлоо. Аябай сонун, кооз, жакшы жылда келсек дагы тосо болот. Бул жакта Нурлан деген байке. Таза аба, жашыл чөп, кымыз сонун болду. Acarına arbalıp, didarına zarlanıp, Munkanı vırırdadım, bulbul kuşkan aylanıp, Kıyno salgan kılığın, kızgaldakтай buralıp, Gün geçke sozan moğon, büküp bolup ün salıp, ün salıp ün salıp ün salıp. Ayıbı çok jaralgan, acayip bir kömüngö, aşığı bir arnadım, asıl geçim özüngö, Öçmüs bolup canasın, bir
Canımdan ey canımdan oy canımdan Canımdan ey canımdan oy canımdan Akbaş tarafta cep koken. Cam akmışlar. Osa aklınıza çel. Biraz cangol ne de. Ayıma cam bunu. Değil değil. Ne de. Bildir seni alıp gelmedin mi de birliktir. Oşundan bunçal kalıp kaldı. Peki göç yatkanda nemen tüyünü alaydık dep ayılga o üstünde unutup kalıptı. Otundan arasında kalıp kaldı bakın. Sinaslar götürdüm. Ana bayanı gelgende casında gelgende. Mutsem akat sakat. Жигит. Кыргызстанның сол жеріне шыққан отыра. Soğurlar sayrap. Bunun çok kamandı Kinkala çok kamandı. Surlarda arabatanlar. Görünüp duralım mı sur? Bizde var oğlum. Arkadaş. Narınga gezek mi? Koyun soyup.
Мынакей ушинтип союлду. Ак койдон бирди сойдук. Мынакей. Буланбайка болбой бир союш союлду. Аманчылык болсо кебелек турган. Sen bir bari çıkıyor atasın. Gel baytene. Ышкын. Кана биз сөйлөмүн. Ышкын. Тугандар эс алып көңүлдөгүдөй болот. Мощный болот буюрса. Баары жакшы. Азыр союш союп атат. Анан бул жакта биз балык кармайлы деп шерүүкө суунун жээгине келдик. Керемет. Кымыз ичип алып балык кармасаң, мына ушул керемет экен да. Барыңар ушундай жакшы эс алууларды каалайбыз. Кыргызстандын өзүнөн деле ушундай эс алса болот экен. Сонун. Biz çayız, bek bildik bunlarda. Keremет. Mesela çıktılar, oğullarga çıktılar, жатtılar, çöpün üstünde. Evet, onlar paçin. Bizi karmadık. Bizi karmadık buna balık. Buna balık bizi karmadık. Osman da koydu, Osman. Salasın ağlasın oldu o. Kana. Bismillah dedi daha bir de. Tatıp koyunuz şu. Asılım jerim ardağımda. Arnalat sağa ırlarımda. Buna koz yerlerde gelgende ırdağım geletkinim yok çirkin. Bizden içi olup. Sarı güldür var aslında. Çekil. O tatlıda atışı. Cemi canlı çıkarken canlı cem koydu. Buna balıkları da kayra koyuverdik. Biraz kişilere ekenle. İki. Ben de düşün. Жақта қатарынан тұрмақтар жатышады. Торпақтардың жатқанын көрдіңдер ме? Қанша торпақ екенін есептеп тапқылашы ким тапқан болса ошол қиын торпақшы болады. Қана есептегілеші. Şöyle gel şu itmini. Yoksa işi kötmez. Sık sık. Sır bastık. Buğuz çıkat. Kocanın buğuz çıkat. Buğuz çıkat. Kim karaç? Ben çaktım da.
Etти жедик. Урсак тойгоздук. Эми кеттик, а? Абдынасыр, кеттик ми? Пока деп кой. Кеттик сапарга ары дейм. Көрүшкөнчө туугандар. Барыңыздарга жакшы маалайм. Seni gündeyim, güldeyimdi kızıl güldeyim. Barı sağa jaraşat, emne deyin aytçı kimdeyim. Günüm desen jarık çaçayın, gülüm desen güldüp açayın. Erkeletsen meyli emne dep, erken bolup senin yaşayın. Canında canım, Senin boloyun, bağına baktım. barıp konoyun. Tüm şartı canım, Ortobusdağı жаңырып жаткан сүйүү обонун. canında canım. Senin boloyun, Bağına baktım. barıp konoyun. Tüm şartı canım, Ortobusdağı жаңырып жаткан сүйүү обонун. suyu bu. Aydayım bu seni aydayım, aseldeyim şirin baldayım. Aruzatım arzu sezimdi, ak suyumdu sağa arnayım. Ayım desең күндө толоюн, асманыңа бийик коноюн. Жол көрсөтүп сага түндөсү,
жарыгың мен сенин болоюм. Жанымда жаным, Сенин болоюм, багыңа бактым, барып коноюм. Тың шашы жаным, Ортобуздагы жаңырып жаткан сүйүү обонум. жаныңда жаным, Сенин болоюм, багыңа бактым, барып коноюм. Тың шашы жаным, Ортобуздагы жаңырып жаткан сүйүү обонум. сүйүү обонум. Suyu obonum. Эми точно конец туугандар. Көрүшкөнчө кийинки чыгарыштарга чейин барыңыздарга жакшы маанай, жакшы эс алуу. Барыңыздар, тынч болуңуздар. Жакшы эс алуу болду. Нарын элине чоң рахмат. Görüşkünçe.